Khakrajan along Anglong heroin drugs kinepon thulong. Patumini phai krehini prechiklo Borpathar police station kaparlo Khakrajan naka checking get along kai keson kiri ka khuru ka sai kidengpon hut ihum honthe mimim Dimapur pen Golakhara natu kidambom Hyundai VT gari along Borpathar police station atum checking dunsi 726.05 grams heroin drugs kinebdun long. Kachingnang check Hyundai Agari bearing registration number AS1 3F5257. Kachingnang check atum Bahini Amen Aibar Hamid Lapen Sohid Khan Asor Manipur Pusi Pangthekpon. Borpathar police station atumsi Sai Chephem Phulo. Bangso heroin drugs lake hitia long kuti pli an bagdoji pusi thoranke tum karjua hut nang pachini dun. Diopani Ben Verson Teron, Karbi Anglong 24/7 News. Assembly.